Mayong gabi kanatong tanang tribu Agusanon. Dili mahimo nako og dili pod mahimo kanatong tanan og wala maghugpong ang Agusanon. Bao na nagbugna gyud ang mga barangay opisyal amo yung gipaningkamutan aron nga makabuhat ta og Indigay. Karon nabuhat na kanato ang ato ang permirong Indigay Festival sa ato ang barangay Sagos. Pasalamat ta sa Ginoo nga gitagahaan gyud ta. Wa manguli ang mga tao kay haron mo tan-aw sa ato ang first Indigay sa ato ang barangay Sagos. Daghan salamat ug may gabi kanatong tanan. Naabot na ang takna ang atong gipaabot Agusanon. Ang Agos Indigay among gikuha sa kasaysayan sa atong barangay sa Agos. Sa pangalan ni Dato Umindig, kinsa mao'y atong unang chieftain sa atong barangay tungod sa iyang gugma sa barangay sa Agos. Kaninyong tanan, welcome sa atong Agos Indigay 2025. Mosyagi ta, mosuporta ug mag-indigay kita tribu Agusanon. Daghang salamat.